Thoche kilunguni cha amuka muthenyani wa munthi ni unengelele Vilingi wa Mauvoo manani cha ukiendeye na lena oka withi ni twa unenge ya mathangu totabike lakini ngeto uitondene wa mathangu maitu muthenyani wa munthi ne tina ntu gusa kunena ni yolo wa responsibility kana wa siana nthini wa mesitu nye nita wa Steven Mwema Kalivu ngunengelelie Mauvoo itina wa mukongolano wa ivinda ya santhini wa chama kana ngwatanio ya kiuteti ya NASA yu chama cha Wiper kwe iyo nikitangasiye kwevetanga ngwatanio ni isu mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka waisi kana chama kicha Wiper kivetangie vatena kinene Benjamin Mwaka ni wako twambise Vilingi kiokone cha umunthi. Chama cha Wiper umunthi ni chauma NASA na musimweo ni One Kenya Alliance. When we were no longer tukidwani a member on the Wiper umunthi. We have had a very useful consultation as Wiper Democratic Movement this evening, culminating in our decision to exit NASA and welcome a new formidable coalition, which coalition in my view will be spearheaded by the One Kenya Alliance. In making this decision, we have no hard feelings. Wiper iweta oka ithoge jisiama sio ngwatanio ni na iweta kana Kalonzo Musyoka nuoko kile kivevelo cha ngwatanio And so from Tuesday it will be hitting every corner of the republic with a clear message. A very clear message which we are all working together to realize. Na thina ulona twevo wa wanyu ilovia sia NASA yu nuthalile ODM kwa chaku ni etikile kwa thuge mbesa hii na ila Wiper itaite milioni miongo monza kuandana na utalo wa ivila siake mbungeni akati na ya Senate. And thank Honorable Raila Odinga. When we were here, I received a letter signed by him. And ODM have now accepted to share in the political parties' funding. These are monies secured under the consolidated fund. These are monies that are contributed by the Kenyan taxpayer. And that in the first place. And I always knew there were extremists in ODM who are misleading Raila. When we sat and I showed him, and by the way, I made it very clear, these are the only discussions I had with Raila on the matter of political parties funding. And he agrees with me because he hadn't seen the salient clauses to which he affixed his signature. Itina wa kwetela na kwetelanga omuno taaliva ya omunthi ni wona nyokana yo uteti wa mwaka ngilile na miongoli na ile ni wambia ndilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma vanzo wa miaka minene ya uvisi wa chama cha Wiper vamusini lovi yanito Benjamin Mwaka. Tuthi kaunti ya Makueni, gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana notavisi chama cha Wiper kike undu kikwenda nundu ndesa kuikia uima wake wa muisione athimusini wa ilovi kuiteka wito wa kumwenda avikembe wa nzama ya kituo aiweta kana matakitali ni mamwendete athiumwe kuma na nothenzi ula unekiwe mei mevuthu mevitu. Kibwana oingi notavisie chama cha Wiper menda mamukutho chamani kiu etha mainesa kuona ena vata Caleb Jalwa Mutunga na ngeweno. Nindini wa mawekalo ma gavana va Makueni atumia na ala mesekanie ta atumia mathome mokite kumusisya gavana wa Makueni Profesa Kibwana tumia mathome nundu wa kuka ku musiu wa serikali wa wote kuka kutuya pole na ni natunga muvya muno na mboya na mithinzio kukwata muthinzio wa Bible nikana utongoi wewe no tongoi omwesengai na ningi uthoki wa atumia witha na mithoko na laundi unu ndu gavana anayemuau
kukwata muthinzi wa ilondu nikana mama so visubu twende na kukwata subu uthoki watumia wimwongelake bwana meama kwendea na wia na kumwekia vina onetha nukwenda kivila cha usumbi ndakatate kulelia kakanda na nondo ingi andu atumia mayikala bandu makaleo weto kindu tona members maetho na uthasio wa kunena undu mekwenda unena na ingi ni mona nundu ni watangasie kivila cho kwenda upresident so na mamuthuthie na maimwe ane waende no waende na umanda kura kuma kuweni kuma Lower Eastern kuma Kenya yonde ona diaspora na nundu ni chaimbite nthini wa chama cha Wiper na kila kithaa na mutwano wi mwana na chama cha muungano ungu wa profesa yutongoi wa Wiper wimwenda kibwana kuvika mbee wa kamiti ya kulunga alama enda ovathukanu na mituo ya chama kibwana ni walanya maundu sanzu na kwasya mwiwa nola waivo wa chama iili wa mutheuta ia nitwewe ni nesa katika MOU ya muungano na Wiper kila tuele kwika na chuna mandike balua mbingi onela president unai kuno na malikanilie na chutu ina nene aba na thome nondo chuti kindu kimwe kya tunene the kindu asunguma kita asigino na kila kibwana wa mikunie ila musumbi uhuru waiva makuweni kuthoima silanga watho wake kwa sababu Bwana Kalonzo amesema mambo yote ya siasa ndogo ndogo imeisha. Watu wake wale wengine wako huku chini walisema nipelekwe discipline ya Wiper labda utamueleza hiyo sio nzuri. Na Wiper ikiyumbanya kumwikia kithimini cha kuthiungulula mavityo make na kumwosya matambia itumi nene ni ile chambe kicha kwema kukwata mbau chama kicha Wiper ndini wosakwani munini wa kitise kithuki na kila kingi kitwikana ni kwema kwiva maelo ma chama measikana ndaiva pempesa ndaiva sia chama kana nene ki campaign kitise kithuki utumani wake kwa chama cha Wiper wiyo umwe wakana meke ulameona tawailu nditona kusia chama cha Wiper kitiko ndu mekwenda kwika nundu wetho wiola twakunie wonthe na twatwethesia munene mupaka twika deputy wa Raila wetho wiosu wonthe ndukuonekana kwamba kuma chamani kitu tukathi kingi tukulitwe na kamba yubo usunondu mundu tia ngai Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma va wote county ya Makueni ndi reportia Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga ngusanisio nisumilile kati wa muyumbe wa mwingia kati Gideon Mulungi na munyanya wa mwingia uthuloni wa Sua Charles Nguna itina wa Mulungi kwasia amuma enende kuma mwingia uthuloni wa Sua na ala ni atoi ma mwingia kati ni mavendute kula sio na makandikithia tako ni makula ma mwingia kati ni tambiela ngonoleanila na ovyo aiweta no kuikithia ni wasi ya kisio chake ayaseka na ayumbe alama vakanete nake Mulungi nowe okumuthine lina musangi nangeweno muno wa gwetha wi baba buge na lelu go wanu ongeleka ni kwithitwe na ngusanisio kati wa muyumbe wa mwingia uthuloni wa Sua Charles Nguna na muyumbe wa mwingia kati Gideon Mulungi yulu wa kuvindua kula kwa andu maisio ila sia mwingia uthuloni wa Sua siva kuvina mwingia kati ila bandu bondi omituke muyumbe Mulungi no naiseka na enenzia mama mwingia uthuloni wa Sua ni mwenda na ni maende kuvindua kula sio ede ni na wende wende ni nipyo ni Mulungi ukwenda maeleta Mulungi mendwe Mombo nene kumia nupyo walika ba mwingo watiani maumie kupyo walika na baya kanginga ne maumie pyo walika na baya kiadha ne maumie monza maokete mwingi sentro isune kurasi muyumbe Nguna ula wonekie ena uthatu muno ni waiseka na vai muyumbe ungi umuthina sekati wa ala mavakanite teka muyumbe wa mwingia kati kwasya
Mwingi West tuna registered voters 55,000. Mwingi Central 65,000. Na nilivakanire na constituency mbingi ve Masinga, ve Kitui West, Kitui Central, Kitui East, Mwingi North na Mwingi Central. Na baye mumbunge onge wenzenasia teka wa Mwingi Central. Ingi ngona ni waise kana andu makisio kyake ni makengethete mavindwe kula sio kwa kuwatha ila wetie tabasari cia nzeve na kunengwa silingi 500 kukua andu na makwebwa silingi 500 ange makwebwa makwatha basari cia nzeve nikenda marenjiste kura Mwingi Central. Mheshimiwa Mulungi twendo monopio na ito kumaimwe lakini ba kwa kura tabadhali ekana na ando makwa Mwingi West Navy stations gwethila andu makenge diswe na makenge thetu maite kura Central ela wina uaminifu no thukumeta andu Mwingi Central ni makuka kunywa second term. Ngona ni waise kana yu niwe yumbanite kusovea kisio kyake kumana na sieko ta kuka kukengeria andu matena knowledge kana civic education moze kura Mwingi Central ndikuona kendo kifea na ila tuikwata andu ingi maukire kuikanganya mithumbisu ta constituency yakwa nga protect territory ya Mwingi West. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Mwingi Nelina Musangi. Tuthi Mombasa, seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki ni waisi kwambata kwa mekalele ne kutumete ase ingi makosa ndivisi ya masomo sia kutunga siana skulu. Otondo Angelina Museo kutoele seneka na Faki no kulile serikali hivi nguende kwa kuvetanga kafyu aiweta kana kuvingwa kwa ndene kutumete ukwati wa Kenya wanangika. Ainena na andiki mama vovo mwana ikundisi ya kutete haki sia mwene ndhiva akaunti ya Mombasa. Seneta wa kaunti ino Mohamed Faki ni wawetakana evinda taiviku ya serikali kuvingwa uchumi wandhi aiwetakana kuvingwa kwa uchumi takutumite andu aingi mevo asiai kukunika muno aiwetaka vindani kasi ana siusio ka sukulu tavena madhina ma kuungamia mavata ma sukulu takuiva fees. Lakini mambo yalivyo sasa ni kuwa hatuwezi kufikia haki hizi kwa sababu ya matatizo mbalimbali. Kwa mfano haki ya elimu, ikiwa mzazi hana pesa za vitabu, mtoto hawezi kupata elimu. Ikiwa mzazi hana pesa ya uniform, mtoto hawezi kupata elimu. Ikiwa mzazi hana pesa ya kumpa ya lunch, mtoto hawezi kupata elimu. Kwa sababu hawezi kusoma akiwa na njaa. Kwa hivyo tunasema uchumi kwa sasa ufunguliwe. Uneni wake wako atamba unimo uyumbe wa kiliokia uyumbe kia mvita Abdulswamad Sharif Nasir ula wawetakana mwene ndita wende na kuumia ni kumana na uchumi kuvingwa. Hakuna njia hivyo la vile, ni lazima uchumi uweze kufunguliwa. Tunazungumza kuhusiana na masala ya mabasi sasa hivi haya endeshi usiku. Mabasi yanaambiwa yakiwa tapeleka mchana lazima yawe na social distancing. Ilhali upande mwingine SGR na airlines zinaenda usiku na pia vile hazina social distancing ya aina yoyote. Kavindani kauna ake director munene wa kikundi kia kutete haki sia mwene ndiki ya haki Afrika Hussein Khalid niwa wetakana serikali tayari tekulikilila katiku Islamu vya kisomo kweki ya metala mbailu kweki idhia kana vayeka na koviki ya kulungwa kumana na madhina ala mekumbelete asiai ainge. Is way too much. So we are appealing to the government. The time has come. We are appealing to our leaders to push the government to ensure that they subsidize the education requirements by the Ministry of Education. Number one, we are appealing to our leaders who are here today to ask the government that no student should be chased away from school, whether in private or public school, because of not being able to raise school fees. Na sisi tutatoa mwito kwa viongozi wetu ambao wako hapa, masuala haya ya kiuchumi waondoe tofauti zao za kisiasa,
wapeleke masuala haya kwa sababu ya faida ya mwananchi wa pwani. Kaka vindani kala siana siedhi wasiusoka skulu muthenyani wa umuthi tamu wa mbe wa mwaka ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Maovisa maothe uvamwe na uungami wa sivitali wa Kangundo level 4 ni malasimikie kuvinga nyumba imwe ya kwika ithimisi ya lab care ila yute wa sivitali wa Kangundo kumana na kwithwa itianisye mea kauta ya maundu ma uiti ondumwe na kwitha itwaisia uiti vathukanu na mea ona uyo ovonekana amwe mathuku ma sivitali wa Kangundo ni methiwe maendeleo thuku ma sivitali ni uno boni motesia enangiweno kwa uliko uiti nundu tanithasia awau na muno ila maitwa kwanza ila siailite mateko vinyewa nyumba sia kiuiti ovamwe na sivitali sia ene ila siva kuvina sivitali munene wa Kangundo no siende nae kwa ukunikiri na kuikithia ila siute na miao na mitalatala kivathukanyo ni sia vingwa. Sisi kama hospitali hatutakuwa tunakaa chini tunaona wagonjwa wetu ambao wakikuja hapa wanafaa kupata huduma ya bure, wanatumiwa na lab private kufanya biashara na unapata wagonjwa wenyewe hawana hata hiyo pesa. So kama hospitali tumeamua kwamba tutakuwa tunafanya kazi yetu inavyotakikana, na pia tumeenda kwa lab kadhaa pia Ulopath na hizo zingine ili tuone kama wanafuata hizo protocols na pia zile za COVID-19 na pia tumeonelea kwa nopita muteti na ulani ofisa wa udhuna uima wa mwiva Kangundo sitali mwese ya kiene ila mathoke ya kuyo munde iyanite maundu amwe undula utona kuikia mathayo maene nthi muisioni. Munde twalilia labu imwe ya pa Kangundo sub-county ila yipa kuvenda sivitali muno. Hii katika cooperative building ino yi opposite Kangundo hospital na yita wa care labs. Na ila twathipo na manager wa Kangundo level 4 hospital ni twethia siendo ithi ila kiita kana itevo ila ni muhimu sana kana isi apata muno katika lab. Kindu cha mbe ni twethia matena contract document kana matena kuandikana na company itona kumavivesia takataka wo ula withia wa wina utona kuete mo wau na kila kingi twethia gitepo ni twethia mate ubathukania takataka iwa ile ubathukania ula wina nthakame no lote na nthakame nundu ula wina nthakame witha utona kwatia mundu wau na ulote na nthakame na uteva wina kiko wa ile ikiwa pandu ba wewe kanundu tutona kwatia mundu wau ni kanokeza ithia ni wa manenji wa nesa utheu wi undu wavata kukonanya uiti amwe ni matulite muya na kuvulanya kiko na uiti zamutwa maina ka box kana ka box ka kwiki ya sharps peto zamutu ta safety box tulatu iki ya baita tusingano tulatu atumika ta priki kana ta tona mundu tuyunya nthakame twiki ya katika safety box kutwe thia matena tuo katika their main lab na awukuma kundu na kundu mavika sivitali ni ikuitwa vena muiso wa kukwatwa ni wawe muiso wa ikuwa ya corona na miya ila yalanitwe na yo nitulitwe ya COVID protocols katika their sitting arrangement awa moka weza meikala mateutia space ila twasia ni maileutia space ya 1.5 to 2 meters kwa maiko observe ya COVID protocols ila ni very key kwa akitumike uni twa man devices twa mea mambe kufulfill kana mea ni sema undu asu naende mea ni sia mayoka matotavie ni kana tulilie kana nimeuqualify kuenda na kuthukuma kwenana na manager wa hospitali wa Kangundo Kennedy Loveto yasekana vevata wako kumana na ama hospitali isi ya kiene na kunena nyaundu matona kukilanja uthukumi na kuelanja uiti kuimwene nthi na public health officer kwamba ni muhimu tuite mkutano na private practitioners wenye wana run the labs, the chemists, hizo pharmacies zote, tukae chini tujue shida iko wapi na pia tukae chini tusikizane jinsi ambavyo tunafaa kufanya kazi ili as much as wanafanya biashara na pia tusiweze kuumiza wale wagonjwa wetu hapa Kangundo. Anende nwithe twaiteta kukonanya wichi utemwelu ovalamu maithe mbesa mbingi mathi sivitali ni sia kiene na ino nze imwe sia kwa ilanja uiti na kuikithia mwene nthi kana ni muyanie. Mutongo TV kuma sivitali ni wa Kangundo nitawa Boni Mutesia.
Ekali mache mutheke Kimangu na Kathome kaunti ya Masaku kwisila valave mutumia wo wandoa Josephat Ngumbi ni makuli ile serikali ya kaunti kumatemea lelo ile likite isione cia ndwani maiwetaka na yuma lelo asume thito mateo chamo kwa ivinda ya sana malasimika kwisila malikoni ni kana kutwa isia maundumo Daniel Mongela mwandiki wa Mauvoo kuma kaunti ni Masaku no kutunengela ilenge weno Ekali mache mutheke Kimangu Kathome o mwana kitimbalu kwisila valave mutumia wa ndua Josephat Ngumbi ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kumatemea malelo alama likite isioni cia ndwani maiweta kana malelo asu methito mate utemwa kwevinda ya saa na malasimika kwisila malikoni nusinyo muno nundu enendea ni mambisye kwisa ovesia malelo ona kutwika Masaku ye atongoi nda twetwe nzezu no kwekata neko seubwe na ndia iso seubwe koko kube paje mutheke nzia ni nthuku pio ona kundu kungi mwa ward nesunde weta ba ketimbalo paupe liko yingi yenene pio pat ando mateo kila makaenda ko na ni kindu kiwete twe vinda ya samuno lakini pau ona ndwa ya kwa mutumia weta wa mwaura pau pelikona nemo mese ubeasia kwa uko kube raia twende na kwese ubeasia na ithie pandu ba nyao pandu pa tuketha na mutongo yula wanubie ne waeta wa Ngonga Francis Ngonga MCA wa Mwa ward ndegendo wikite ndino wa ward Wonge ni makumukulia MCA wa Kisiuki Francis Ngonga kumatethesia ni kana malelo wa kusovwa nundu maende na kuonzia biasala na mikaleyo yende na udhuka isioni nundu malelo amwe mayatemwa kuma ivinda ila MCA wa Sakuiwe MCA nikiwa tukengie leo tutemea malelo na kutwa ilili nikiwa lelo twa ilili ondu twa wetete naki ni waelelo kile na kila twete kila nite naki tuimusakua tukita aiwe wetu ona tuimwizi tuiwe aeta wa Ngonga indi manai indi maendeleo mebalo twete yaku ona kutuika budget ya kaunti ino ya Masaku ninasomiwe na malelo mane wa kimanza kinene cha mbesa isiombingi va kauntini ino ya Masaku no siende na kuika ila serikali nikana kumatemea malelo alama likite isiosia ndwani nundu aingie maende na uthina muno nundu wa biasala sio na mavindala mundu wa na siathi cia mathiko siethe wa nimetha mena thina muno wa ukui anengi ivinda ya governor twaje ukito uthela kondu uo kila ukionde wikite kia kutulekeleli no tulilikene na kiu tukakionania katika ukuni wa ikura tondu nituone tatongo imeenda ukengana mayazia ati nimakite maendeleo ku angima aje Masaku ni the place to be pa pena thina mwingi muno wa malelo enendea mena wikwatu kana kiyo chu nikiuvikia atongoi ala Masaku ye nimekuelesekana nikulikanwe kana nomo nekula lakini la moe bitha ithio na tina future nicho gitumi ku insecurity nondo mundu akwa samutu ekata kwou leaders maitu musise mume kuyolo ilobiti kwenu no bato no idite Masaku muke mutu serve nikenda next year election yabika withele tuisa kwa leader etweni nekio no Daniel Mongela Utongwe TV kauntini ya Masaku Muvia wa kukitana na metuo na ulusani EACC ula wa koti na ofisi wa director wa kuika ukunikili kwa maundu mao mama DCI ni maambisi umba na wamethenye tano kunena nisi undo mololo melia ngwata ni ayoki dhitoni cho cha kukitana mama hii na ulusani va Kenya Angelina Muse kuma kiswani na ukutune ngeweno
ukanye muvini wa umwe kwi athukumi ma serikali na alama kwithiwa mayunga makwite ivila kivathukanyo usakwanini ukite kwa kutoesya kampeni ivinda yila yaelete itavikite. Uni kuyanana na muungami munene kana CEO wa Mauvoo wa kukitana na ulusani va Kenya EACC Twalib Mbarak ainene aikomanoni na Mauvoo wa koti kana judiciary na Mauvoo wa kuthuima kana kwika ukunikiliwa umama DCI niwaweta kana kwika u takuthi uvathukanu na mia ila yikitwe aiweta aingi mota mautumia mali ya mwene nthi kutoesya kampeni undu ula uthesya uchumi wa nthi. The Commission has noted an emerging trend where appointed state and public officers currently in active service have commenced political engagement to the 2022 general election. Some public officers are already engaged in heightened political campaigns and trying to do political alignment while they are serving as state officers, which is contrary to Section 23 of the Leadership and Integrity Act of 2012. Kwa ingine waweteta vena wailuwa athukumi ma serikali kuatia mitalatala ila yikitwe takwamba kutia wia na kutoesya kampeni ivinda ila yailite ya vika. But already we have highlighted that the law is very clear. If the elections are to be held, I believe, if I'm not wrong, the law says that 6 months before the election date, public servants and state officers are supposed to officially resign. So on that issue, we will follow it up as EACC and we will give a cautionary letter to those affected. Kavindani kauna ki director wa makuani ma NND Nurdin Haji niwawetaka ulusanita wika athite muno va Kenya undu ula wawetata overlookite maendeleo kwa kilungu kinene va Kenya aiwetata vena wailu wa mevia ikivathukani kuthukuma na ngwatanio nikana kukitana na ulusani va Kenya. An increase in the cost of doing business and the loss of investors or investment opportunity were the impacts of corruption. This goes to show that corruption is not limited to one sector, and members of the private sector represented here will agree with me when I say that corruption poses an existential threat to private enterprise. Therefore, fostering strategic partnership which encompasses collaboration and cooperation between law enforcement agencies and private entities to enhance transparency and accountability within the private sector is vital to all of us. Alama evikita ikomanoni yene vamwa na justice wa koti munene Joki Ndungu mwene kivila wa EACC Eliud wa Bukala na makamisha na ma EACC Judiciary na DCI ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mosewe. Na nthini wa Mauvoo mathao ligi ya mathao ya muvila wa Mau kaunti ya Makueni no maendeye vala ilavu yukumi likie kiwanzani na kuthima na vinya Kennedy Mulinge kuma Kibwezi na utumbanisi livoti yolua mathao asu Makueni County League. Thao ya Makueni County League ile thao kawa ni timu cia muvila wa Mau kuma ngaliko cionthesya va kaunti ya Makueni na yaende ya timu 10 alane mathao 5 ilika kiwanzani kuthima na vina ithauni ye. Yemwe ya ithao ye yatowe kiwanzani cha Kibwezi lai kaunti ya Makueni bala ithao ye ya kuendesa na balava kusiwa kilafu cha Dua FC kikima kilafu cha Kaloleni Shooters mbawe mweya wo mbawe la vingo netikani ya miongo 3 na 6. Kilafu cha Dua FC ni chooneka kikalila na kwitha kithuimbe nthini wa ithao ye etina wathao kima kilafu kikusovya kambi ngolini ya Kaloleni Shooters kalifu ithao ne yonthe india shambuli ma kilafu kini makivalo cheti na wakosa mbao inasi awasi matitwe na golikipa eweka. Fred Musembi kocha wa Kaloleni Shooters inena nwa wetatameya yombe nite kusinda ithao ye endiva atinda naoneka yungamela kwa nitwe yomba nitino bailete omonde tikaluzi game omonde nondo the advantage kwa kilabu chakwa after win omonde nitikweza kwethe atwa lead the table of the county league katewa kikundi kila tena chondeni wito lakini nondo wakwethe no ila sieto abulanda ndeni wa kiwanza nita coaches zina soma weakness yakwa na my team na ningo expect twasioka ni na timu akatweka lende tweke letter of field formation na palato apetisia to recover na next game tiwini. Referee wa ithao yeno lawa vuthisi ithao katikati wa Kibwezi United na Malembo FC na ileta athela etino wanduthe kwa mbesi wa weta kanata wendesi ya kilavu kimwe ni wane kaitulwa mote ithao ni ye. Kilavu chakwa netwasia focus nikanto kwa bingwa 30 goal na ndo netwa concentrate na referee although referee ndio on our side
na refario na game ya Kibwezi na Malemba alileta fita tidhoka na chani pia niangalie mba ya offside kwa to lose focus from the referee no watu mathoki makwa ma lose focus nikenda to apingwa mbao simu. Ishmael Wambua defender wa Dua FC no lwavunga mbao emwe thao ye ainena ni wasi usindi uno manenga uthithi wa kuenda ya kwikanesa etina wa kwithamana ite mathao ele alama na thaukite muthia kindu chambe usindi uno tukwenda twithaugie team kana individual brilliance usindi no twikwenda nondo wasia uno twithete perform twithete na matokeo masio no munthi tasi kwasa hii turn around twenda usindi u nikana at least tutenda kuonga wandu basio second leg ya mbea. Coach wa Dua FC Kennedy Wanyama ni watete referee wa ithao ye aiweta tawavu vithi ithao ye nesa valawe ananya kilavu cha Kaloleni na Nzo ila sia emao sia nondo wasua. I think Kaloleni ni timu ndogo sana ukilinganisha na Dua. So hiyo ni kisingisio tu. Hakuna day yenye Kaloleni wanaweza funga Dua. Hata miujiza yanguke hiyo ni uongo. Hizo ni sababu tu watoa, lakini marefari hawakuwa honest. Marefari wamekuwa poa. Mimi nimefurahia. Ndio kuna vile sender referee alikuwa anajaribu kuchikanganya but malineman walikuwa poa. So hiyo ni sababu tu anatafuta juu ameshindwa amelose game. Kavindani kauni waweta kitumi cha shambuli make kwema kuvinga nundu maina mboso ya mathao endene maukwata utuika tuende. Ya, kuna shida hata ushindi wa leo ndio hizo point 3 tumepata, lakini upande wangu si cha furahia ushindi. Hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Pia tunajaribu kulea younger boys. Mafodi wangu bado ni vijana wadogo. Wale at least wale experience player waliondoka, lakini I think watacheza, wataperform vile wanavyo. Tunaendelea kuwapatia match kila kukicha, wanacheza, wataamka, watacheza. Kungine kana Liberty FC maya naoma ituna kukima kilavu cha Mutongo FC mbao itotokwa vathei vala Mali FC yona siwa ya saa kwa kukonomba ile kwa kamwe ni kiongwani FC dhawe la dhao kiwanzani cha skulu wa musingi wa Emale. Dilivotia Mutongo imathauni ninye Kennedy Mulinge. Twe saa umwe na nusu ciavita ndatika ina netwa vika muthia wa Mauvoo kikoni cha umuthi ni komana na lena tukutabia mathanguni becha unetina netwe isende kulika unena ni witu muthenyani wa umuthi tumatumani wa kumukuwe ketha no kwenda kunena na itu ili itatu kenda imwe itano nita wa Steven Mwema tukomana ngali kwengi ya studio. Inu ni Mutongo TV. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Biblia ndito yanga hiyo sea kitungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umati ina munene ni na muthethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu cia maweyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba va Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Undu
wa mundu awika na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana naguo nginya ukesa kumilia muthia nambie kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanya kana ikinengo ke uba etawa Timothy Mutesia 1DC ulawe inengo mingi pyo kuma ba ukamba witu nyeto wako kitio bila tafadhali nekala ongina ukesethia my mom oweto ni wowe mbawambe wito na kemba wenda kwina wa gospel walitakuwa makini chambe umutangi ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge komanthi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina kivaitho ni changwenda kilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya korona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. We congratulate you that you are chairman of a political party. We wish you well. But if we defeat you, you'll be most welcome to join your brother. Because defeating you, we shall. Wa polio no waula tueta orofiko kana no wawesila kuya ndo virus endene wa muthanga na inaika kwisila choni kwa uwekela bandu na kana kamina koya virus yesu yumebu ikaina ikamundaka meni ikaenda kalika dino ila tuseta nafsi na yabika nafsi yambia kubo nini kutuma nafsi ya kwa kumanesa anodo nafs nicho siedasi ungamiondo mwodokoma wethe muthani yambia kwa Shabina na kwa Shabina je tumiwona sana andu amwe kutona koma nakyo kethe abe kukumwe kutana bina na kuthegembe wakora kungine kwitha nafs cia kuku cio thokoma ni kwitha chanangiwe no ne virus no tuweta polio kwa ila wanengwa nzanzo jesi ya uwausu werigandeni wa mwi na wethe aonoka ya virus yesu mwi waku niwe yombanite kumimina otanamba kwetwa na thina thini wa mwi na koni je kitumi twethe atwenda tuimisa kila kana kuandika kwate nzanzo ya polio na twevau ni goal ya ndio ndo kumina wa polio wetha tumeta world eradication of polio na onakaukena ni vikisha kiwango cha kwenda tutona kwacha nitumineta polio nitwese kana twe kitama twina ndinge turokera maje tami na polio sasa Somalia na nondwa kitumi chuchu nondwa Somalia ngimekuwa Kenya na marona kwa no woni kitumi twale kwenda ya kwenda tweka dira tumita surveillance na kweka campaigns kuhakikisha nitwaende ya kwenda na capacity ya usiasiana situ sikwatwa ni polio.
to inombete cia simu yaku ni ota nikata ningi ni ota ni kuibe yake keve mutinga wa ula no cie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no cie bagwa mitango ndipite ni ota na bathi kwata hiko ni takota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 111. Ino ni Mutongoi TV. Ni kwa tikio chaku kisende kwitha kicha koila na cha kuendesya kalivu Mutongoi. Kalivu ndeni kwa kusisia mathangu Mutongo iyo nenge kila kia mathangu ni umana kila kinengeto uito ndeni wa mathangu maitu muthenyani wa mundeni kwete thangu ya The Daily Nation ya City Raila and Kalonzo finally part ways. Nita wa Steven Mwema kalivu. Na kwa nita walena mwende wa mutinda muthenyani wa mundeni kwete thangu ya The Standard. Na tundu director Mwema watu tabia udiuni wa thangu o titwe Raila backs down as Kalonzo quits NASA. Nendi Mauvoo swingu nangi unengelelea mama idhangu ni yakana na yakatano ya The Standard. Nendi otuisisia oingi udiuni wa idhangu yetu kuona kana alimu nimekuwa kana nimeukia kuma na kupingwa kwa skulu kana nimeukia kunaika kwa uwa corona na indi Mauvoo swingu nangi unengelelea mo na me idhangu ni ya thandatu na ya monza ya idhangu ye oingi tuisisia udiuni wa idhangu yetu kuona kesi la idhi tu imu kumbilito lawa imu yumbe wa matira ula kuitwa gachagua nukuma na ulusani ulawe dhito ikonanua wana indi Mauvoo swingu na nengelelia mome idhanguni ya nyanya na indi no tuko na ingi idhangu Mauvoo ngima ningetwa wito ni Mauvoo ma Kalonzo kuiwa ena option kundukuna kana ena kila utonya kuika kundukuna na indi Mauvoo asu kwa ulikuni idhanguni ya katano nungu idhangiu nenge mo kwa uliku na ndi mwendo musesi thanguni ya The Daily Nation Mauvoo alama nengeto wito nondo mwana alama ya kwa Standard ni kuite ngewanene ya City Raila and Kalonzo finally part ways kana muthenyani wa iyo ulotongoisi chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no tangasie kuisua eneke kana nema umandhini wa ngwatanio ya chama cha uteti ya NASA ngewesu ni ngwethangi unengelele thanguni ya kana ya The Daily Nation neba nengene twe yulua ulusani ula okonanwa na mumbunge no kwetwa Gachagua MP wa Mathira ula kutuikana kana ni kwitha no tona kwitha asiaisie chobo cha miaka 27 yela kuma na kukananwa na kukwata silingi bilioni 7.3 kana muonza katono itatu sine mbesa mbinge mono ni kendo kilo kona ni tunacho kinambo confirm wane koti petukana kana kendo ki cheki ki katikati wa mwaka wa ngilile 13 kuvika mwaka wa ngilile miongwele ngewesu idhangono ya kana ningwetha ende ngionengelelia na lena ena ngewesu no kwetha yotape yolwa yo penge wengi kwa sia why teachers have cause to worry kana ni chao kila alimu malito ni kwamba kwambia kulikuwa ni 7 ndo betukana kana muvea wa kisomo na TSC ni wana bangi tepe alimpena mbele alimu malito nzanzo ya mbene ya akeli lakini kubikia puno anini ala masanzi nzanzo ya mbene ya akeli amoma ya sanzo anangi masanzi nzanzo mwe konge wesu idhanguni ya nyanya ninguthangi unengelelia otwende nambe tuithi idhanguni ya katatu ya The Standard nitukwithia Mauvoo makonetie mwalimu ula wethiwe aibindwa musi kwake na kuvatwikithia museum na indi etwika kana Mauvoo ala tunengetwe ba ambiye ku preserve kana kuyasindu ila si atumika ivinda ya tene kuma amina class yake cha form 4 no usuni mwaka wa ngili mwema na kenda miongo kenda na inya kana 1994 la wethiwe amina form 4 na indi ambi ya ku preserve kana kuyasindu isu ni kana withie ni wetho aisomethia generation ila yukite kana cia ila sikwetha sisi ya ivinda yi withie ni siuma na sindu ila cia atumika ivinda ya tene na indi kati wa nyumba ila wiyete kana sindu ila wiyete nyumbani isu ciake nyumbani ciake ethitwe ainenga masitwa kulingana na ndo ala prominent kana ndo ala mena masitwa manene na indi dwe imo umedite encyclopedia ingi akamita Wikipedia na ingi no umedite keep Koech Sambu ula ai historian munene na indi kati wa sindila withitu ai yaba kwa ke ndombani ta masani alama atumika amati na itese kana wathi watu na ina wana kinanda mundu director mwema kinanda kila cheki yawo kethi akinite masani ni wiyete kaseti ni wiyete drums kana ithembe ila sienda asitumika ila sienda asitha kwa ibinda yate ne art kana sindu ila sia soba bwa mbuta
na tau na ndi isu ni mwe kati wa sindu ila withe to I preserve ni kana withe ni wa bundisia kana ni wa generation ile kana muikaula usia wa ivinda yi ni wethwa wina bandu to no thikuona sindu kana involvement ya sindu undu kuma bala se umie kukobikia bala ibikite na ndi musesia witu Mauvoo asu enda kwisomea ni thanguni ya katatu ya the standard ni muvyale na ocho Mauvoo ni makisomo mwenda musesia penge waba ikutikana kana kuoya ngare mara isiolo pe kilasi kibingu etwe cha kutethesia siana ila sia kwata mabuka na ila sia sinini ukesethe yubando ba kwetha siatia masomo wathikilasi chicho ndewe sethe nando alama seiteme na siana na makazo ka skulu nikenda wesethe ni maende na masomo kyo ni kendo kisio muno twithi ithanguni ya katano tukwithia Mauvoo makonetie mundu ikalonzo musioka na indi mundu ikalonzo musioka batwitwe the 4 options for Kalonzo in 2022 succession kana itwisi kana nimethiwe ma pathways kana matiana ena ngwatanio ni anasa na indi patu nengetwe maundu ana ala Kalonzo tonya kwika na indi katiwa maundu ameana umweni tukwiwa kana Kalonzo ni wailite kulika ngwatanio ni ya ni withitwe I support mundu lawi Raila kwa ivinda yasa na yuni ni babikie ivinda ila wailite kuunga mawe mwene tikakwata matokeo tofauti tikila ivinda kenda I support Raila na tukwata the same results na indi isunumwe wa maundu asuano nengetwe undu wakeli ni akwatene na One Kenya Alliance and the running mate wa umwe kati wala atatu mebau ndini wa One Kenya Alliance ni kana withie ni tutakwata matokeo tofauti undu wa katatu ni akwatane na munini wa president ulani Dr. William Ruto ni kana withie ni wethwa na kila twisi ni kana Dr. William Ruto ethitwe munini wa president kwa hu anakwatana na munini wa president ndeithwa ewe arantawe president lakini ende running mate wake kana enda munini wake no twisi kana mundu Ruto ndesa kwetikila ingi kutwika munini wa Musumbe anatwike munini wa Musumbe kwa miaka 10 na indi chakana ni aungame eweka ni kana withie ni wetia kula sio kamba kana iwoza kula sio nde sio kamba na indi wenda kwisomea Mauvoo suko likuno media ithanguni ya katano ya the standard tuisonga na mbe ndini wethangu ya the Daily Nation papa ingewele kwa sia Raila Kalonzo just kiss and say goodbye ningewe situ tunanengwa ni lena ningewe kona ni tinesu kumuthanyani wa iyo ulawe munini wa Musumbe na mwene Kivela kana ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no tangasie kana ne mumandini wa ngwatanio yake utetia nasa ila ya sovetwe yose unyuvani wangilile 11 ila yana ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga Kalonzo Musyoka wa Wiper wa ANC Musalia Mudavadi wa Ford Kenya Moses Wetangula na Isaac Ruto na ndo angemeki bathukanyo alama kwa titengba ungwatanio no na ile kwose Kivela Kalonzo ne waisi yuno kumandini wa ngwatanio no ne kenda masovyo One Kenya Alliance ila we Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula Ford Kenya na Gideon Moi wa Kano mekwasekana ne yomo tumia kwite Kivela cha Usumbe ko ni matane isie na Kalonzo kwa nondu ni nata bendeni wa Vilingi wa Mauvoo aise ni matane isie bateki nene na mabanga kwa na mbeza sia ngwatanio sio akiuteti ni kenda kila chama kithikie chokana vamono Kalonzo ni waisie kana andola mekwenda kuthukuma na ngwatanio ya One Kenya Alliance ni athoche no ngwatanio isu de thukuma na nasa yengi twithi ithanguni ya thanthatu ya the standard tukwithia Mauvoo alame konania kana survey list teachers top 10 fears as schools reopen kana alimu nibanenganite survey kana ukunikili ulone kiwenuno na nisie uya wa alimu kumana na skulu sia vingwa muthenyani wa iyo na indi uyo wilika kumana meki ya kunyaika kwa uwo wa corona na indi Mauvoo ala tunengeto vati yesini kuelesya kana alimu amwe ni methiwe maitonywa nzanzo kana ala methiwe matonywa nzanzo ala matonyetwe nzanzo yambe ningili ana yimwe manatano ngili ana yimwe na 158 to 720 nemo methiwe matonywa nzanzo yambe na indi ala matonyetwe inzanzo yonde makatonywa yambe na makatonywa yakeli nindi ningili miongo nyanya na kenda mana thanthatu na 11 asu nimo methitwe matonywa nzanzo sieli kana matonywa yambe na makatonywa yakeli na ili ala methitwe marikavite kana maboete wa covid kana wa corona ni manana miongo 5 na indi twasisia kiuni no kilungu kinini cha alimu ala
mendi ni wande itu ala aingi na alama teatonye na indi ni tokitumio kuona alimo aingi maikia na indi ni banengani itwe mitala tala kana kilama ilite kwika na indi kila kingi kikwiwa way forward kana undu ba ilite kwikwa ni alimo kuelewa kana maka increase psychological support ukethia ni maelewa kana wawo no the cautions kana mitala telele nenganito ni serikali ni ninge mailite kwatia oyithi ya kivinda kuthila yingi ni metho mayelewa undo mailite kwikala na indi ingidi tukwiwa kana kiwu na sabuni ni selite kuongelangwa ndino wa skulu ni kana ukethia andu imekala mathambite moko na indi no tukwiwa ingi sustain positive messages to teachers kana alimu makanenga wa message ila with the simatwaite na ngalikwela ya ilite tiko matabasi ya kindu kana tiko tabwa kindu kila kiute na kila mailite kwika kana kutabwa negative messages na ndio watu asisi ingine tukwiwa kana makatrini wakana mekiwe mivango ya kusomethwa undu mailite akwithwa my manage a covid ne kana na mawithie ni mamebitia through miles ya siana na ndio ingi otuisisia kingi kiitwe ni enhance contact with health institutions and personnel for regular checkups kana withie ni mena muvango ni kana withie ni makomana kana health institutions ni sietha sitembelea school kuthie lengi ni kana withie ni metho mayikwa checkups ni kana withie masongete nesa na indi Mauvoo suko liku no methie thangu ni ya thanthatu ya the standard na indi mwendo museisia ngiwesuno media ndino thangu ya the Daily Nation thangu ni ya nyanya ya city risk of the COVID-19 spread in schools as teachers keep job ene kana nepo twika na kana muvya wa kisomo ni wa city kana be alimu alama ilitonewa nzanzo ya corona alimu ngilimana atatu na miongo etatu ni mama ilitonengwa nzanzo ya corona undulena nato elesia alimu alama nengetu nzanzo sieli ni miongo nyanya na kenda ama na thanthatu ne 11 na alama nengetu nzanzo yo mone ngilia na yomona miongo etano na ama na muonza na miongo eli kobe twikana kana pe mumata na kwata nzanzo ya kele na pe mumata kwata nzanzo onemwe ko ni kindu cha kwikia wia na ni kindu cha usenya ko muvya uno we manisha kana alimu ni mande kwenda ni malite kwenda kunengwa nzanzo ne kenda wesethia ni mesia ni ana wa corona na tondolena na kuelesia maondo asuma kuthamba moko kwikia maski na ende kwetha utathengia ni undo thengia ni na lena nicho ende twalete kwethia tuyeka ni kenda wesethia ntwa asia kunyaike kwa wa corona tuwa Mauvoo tuwa idhangu ni wia thanthatu tukithia Mauvoo angema konetie kisomo alame weta kana a commission ya TSC ni nethiwe yiki ya mukinyo kana iwon alimu anane alame thitwe mayongela ndivisia school kana school fees kwa asiai na indi ni thiwe iumia ukanyo na kwa sia kana mwalimu la ukwithwa ekite kana ongelete mbesa sia ndivisia school kana school fees utena undu silikali inenganite kana undu ikwenda nukwithwa ayose wa itandia inene ya kimia na indi Mauvoo asu meo idhanguni yu ya thanthatu ya the standard idhanguni ya the Daily Nation page 11 kana idhanguni ya 10 mupenge wa ikwasi don't arrest suspects without adequate evidence police told kana indi mabisa ma polisi ni moka makakwata mundu matena ukusi wa kuyana makamukwata makamotoa makadhumu bingi yani kenda wese then mambe kweka uchunguzi kana ukunikili ko koti munene kana high court muthanyane wa iyo utongoewe ni Justice Ruben Nyakundi ni maisie tio sio kukwata mundu ngwetha wetha walikilela akisi yake kukwata mundu utambete iko uchunguzi ukamanyakana na mabichi ukanda na mabichi wale to mukwata ukamtoa polisi ukamubingi yani kenda wambe weka uchunguzi mavisa mavolisi miyo walete kwamba weka uchunguzi nikenda wa manaka na makosa ende ni walito mukwata nikenda ende mwiyao wati tuisisia idhanguni ye kumia the standard tukona Mauvoo makonetie milati ila yethiwe ilonchiwa thini wa kisio cha Kisuani kana Mombasa na indi ntuku patu itwe kana ni kwithwa ithayu cha ukwatu wa mbesa wa kisio kiu na indi twasisia ntukona kana milati ila yethiwe bawi ilonchiwa ni 850 na indi nithithitwe nitwisikana muthenyani wa keli mundu ui president wa ndhitu nunethiwe aitambuka galikoni isu na ethwa ayika maundu manene muno na indi kati wa sindu ilo nethiwe ayika no nethiwe ainengana title deeds na twasisia ritwikiwe twasisia kuma no nethiwe ainengana title deeds ila ningililia na imwe miongo thanthatu na kenda ilo nethiwe ainengana kisioni cha Kilifi
na itu isikana andu acu nimethitwe muno meithinua ni itheka mundu ilio kwake wakitheka chuti chake ni vatena akatongwa na indi twasisia kwa ivinda ya miaka 50 kisioni chucha kiswani manengetwe only kana manengetwe ngili maneli title deeds ngili maneli na 3 kwa isuni kwa kivinda cha miaka 50 na indi kuma mwaka ni wa 2013 kubikia UT kuma mwaka ni wa 2012 kubikia UT nimethitwe manengetwe title deeds ngilimana 5 ulanundu musio wasianiswa na hii methitwe mainengwa kwa ivinda ya miaka 50 na indi anenthi makuni methitwe mekalise mena moyo na imekuiwa utanundu kwa uyuyu mane wa title deeds isu ithekani kusikwenda sisio mayethwa ingi maikuwa na kuiwa moni masquota na indi Mauvoo asuko liku no methia ithanguni ya 10 ya The Standard. Tusonga namba ithanguni ya The Daily Nation ithanguni ya 10 kana page 10 no kwithengewe kwa sia officers last moment policeman's sudden death stands colleagues kana indi pe constable mwa polisi kwetwa David Kurgat ulokutuika na kana anathokiye mundu mukamendo kana girlfriend na muthokia datike 10 kuma amino muthokia asioketa kwake ethewa abalokite bandu nziani achitwe ni thayu palipo tuika na polisi no yende na kusisi no yende na weka uchunguzi detectives mande na weka uchunguzi maisi kana no kwethia anakiwe sumu kana anaye poison palipo tuika na kana 10 meters kuma kana mita 10 kuma bala girlfriend wake onako witha akombota nomba umapo 10 meters distance ya 10 meters kana yende kisio cha mita 10 nipo withiwe abalokite na akatiwe ne thayo kou detectives no siende na kwika uchunguzi nikenda wese ne siamana kila kiutetengo ithanguni ya 16 nutugithia Mauvoo angi makonetio kiute na twitagwa ni mwema kana ape mumanyiwa unethitwe wa university unethiwe na kukwatikana kwake anethiwe emuku na indi anethiwe emuku bala banethiwe andu angi 3 na indi mumanyiwa su ni wa Egerton University yana miaka 23 na nzeke nisio wetakana anethitwe ayukitana na depression na indi Mauvoo asuko likuni thanguni ya 16 ya The Standard. Na indi ngawa ya mwiso langu unengelelia ndini wa thangu ya The Daily Nation ni thangu ni ya thandatuka na page 6 ya City Ukambani 2022 Unity bid an uphill task kana indi peka leso munonondo wa unyuvani wa ngilile meongwele na ile neki nondo pe andu 3 mekwite kibila kimwe mekwenda kwa na kule mwe ya mukamba munini wa ulawe munini wa Musumbe na ndongo ya chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka no kwenda kwite kibila cha Usumbe nuna service ngwata ni wakiyoteti ya One Kenya Alliance na mama governor Maumete alama na thukumie kwa tamu ile governor wa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana wa chama cha muungano ulawa likile dhina wa tamu wa Kele na chama cha Wiper na ikilo alikita na chama cha Wiper kwa tamu wambe Dr. Alfred Mutua na wakasobe chama chake cha maendeleo chap onde nimekwenda kwiti kibila cha Usumbe kuma Ukambani bebetu kana pena kaleso muno nundu onde metha maenda kwa na kule mwe ya mukamba ku Mutua ongama Kivutha ongama na Kalonzo ongama wesethia ende yupe alama kunea be alama kunea na kula mwisho wesethia nesiane ka wesethia pebina umwakate wo kusinda kibila ki na indi otuo Mauvoo ni asuma otitite thatu nengelelwe imwema ithanguni ya katatu ya The Standard ntukona Mauvoo meukanya athukumi masilikali na iwenda atunengeleliamo thini wa Vilingi wa Mauvoo pala mekwiwa kana ala methitwe ni athukumi masilikali na imekwenda ithwa mayiti ya kibila cha kana nimekwenda ithwa mailika siasa ni mwaka ni ukite ni makani we kwambia siasa kwao yu kana campaign sio ni mubea ula utetea ulusani wa EACC na mewa kana nimekwithwa mayosi wa itambia ya kimeo mambe ya campaign sio na indi Mauvoo asuko likuno methia ithanguni ya katatu ya The Standard na indi musiesia wa Mutongo TV Voni votu wa vikamo dia wito wa ukunikiliwa madhangu kenda no kwenda kukwatia idhangu yaku wisome Mauvoo asu twenda tonengelelia nangi maingi no wose idhangu ya The Standard na ya The Daily Nation nikana wisome kwa ukuve wina kwa Lena Mwende wa Mutinda na kwenita wa Steven Mwema ni muvia munondo wakusia isia ukunikili wa madhangu fau ni votu wa vikamuthia lakini tuina vikamuthia wa amuka nondo ningu komana na Pastor John Waita tuzisi responsibility kana mawia maasiana ndino wa musi ambayo tweet kadhaa mtandao wa Twitter
at Mutongo TVKE director mwema # ni amuka muthenyani wa umuthi tumatumani wa kumukubi kwisela ili itatu kenda imwe itano takithio ningwisela utumani wa kumukubi ni na mutai witu muthenyani wa umuthi twithiane itino vindeta yasa. Inu ni Mutongo TV. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusanongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika kwamba utina tinainge wathi wa mukamba ula wekitumi ni mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongoetie kutane kwetia wathi wa mukamba wa mbenga na mbenga wathi no mprovete ula kilumio kumini kumanisha no wati yawe na indi nikilo wa kuambelelia dhinu wa Fresh Monday ni ngwatilo wa Kelingu Ingumba edition wakatitu ni Wendo Wednesday na wakana ni One Man Guitar Live na indi wakatana chiotho kia request yako imu kwa imwe na ningi ni kilungu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 10 ya weyo ni kwembwa nidye tutongoetie dhini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbelia wakeli wakana na wakatana dikotia kilungu cha ni chavya ngwatilo bita DJ Biado wakwito wa musi ni chavya ngwatilo twendhiane. Gila kilie. Ngai mutavye makai. Wono ile TV ni uyeloela. Okavende ka kuendete. Toma kila kiende. Bas da kwa ogilile. Aziangizi wakawadhi. Na kwa zela ina kawadhi ka Ayubu tio mumwe ga. Wezile mathenani. Aina bas da kuona Ayubu ndu kwa ibeti. Ayubu bawe ikiveti. Nasiana sionde siake sia ibeti. Na kila kindu chombe meka ithauni cia isia ibeti. Ai basta goko tu Ayubu aikibeti. Ikala ujene we. Ayubu ndai mundu mukae mundu ume. Soma Biblia ndezo kabala mundu aiwe kozi ya TV. Ando me TV ne ma waye. Gila kilie. Gila kilie. Hello. Uniona? Sini kupania angalia nyuma.
Niko pani, si unaangalia nyuma niko pa Uhuru Park. Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa tasikiza tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza yatiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Hapa maeneo ya Njandhaini Primary School wanafunzi ni 1200 na ni wanafunzi ambao sio ulemavu haswa bali kwa kizungu nasema special needs, wako na changamoto ya sehemu ya kujisaidia. That is why leo tumekuja kuweka msingi ya kutengeza sehemu ya choo. Ile ni ya disabled, zile mbili ni za disabled, hizi zingine ni za kawaida Asian toilets. By wakati gani tutakuwa tumemalizia kazi? After 7 weeks itakuwa imeisha. 7 weeks done? Yeah, done. For these kids, this is something that we really felt that was very big need. Amazing. In this school, and we are happy that we have partnered with Lotto Foundation to see this dream come true. Siku ya leo ni furaha tele kwa sababu ya Lotto Foundation kukuja hapa kulei foundation ya hii choo ya kusaidia sisi watu wa community ya Njandhaini Primary, na tunashukuru sana na Mungu awabariki wote. We are changing lives kwa hisani ya Lotto. Cheza Lotto sasa hivi 25% inarudi kufanya shughuli kama hii. Ino ni Mutongoi TV. Ni muviana ndayamonda musese nondo kwenda no sese kilungu cha amukava Mutongoi TV ngwatanya mukamba yuni apika ilesa ya kuseovyo mesito na tuithaende tuinena nese responsibility ya siana kana wiawasiana chumu kithele ntu anena nisiondu matha kana nyamu siwelete kwika na twati alia kaindo kamwe kaenda kwa kamwe kabata nikwende tukutha tukutabia kala inyawa musiwelete kwika nikenda inde tulikenthini wa unenania wa undu mwana kana siana selete kwika nikenda wese misini ila kila ngote moko ni mako ni utumani wako mukupe ko utuma kwa ile itatu kenda ya moitano ile itatu kenda ya moitano utumani wako mukupe ni kwetha ngiusisia twatende no metandao ile ingeitwa mekomukanile Facebook either ni Mutongoi TV na tu live YouTube ni Mutongoi TV official na Instagram ni Mutongoi_TV. Neno mtandao wa Twitter ni Mutongoi @Mutongoi TV ke director mwema #ni amuka muthanyani wa munthi. Karibu pastor. Yes please. Weekend ya kuje nzio. Weekend nzio. Ona kwa pandu kukuya nzio na ilito kukulia ili hata. Weekend nzio. Weekend nzio bia muyai. Iyo mwana family yako. Kibetina siana. Is your family. Na manda yonesa. On the naseo. No kima wa mutumia kutuma ni musi. Kwitha kwila ici. Kethia museje. Museje na ukethia chokoni cha umuthi. Twiba Mutongoi twaile misi itu. Mbitigile ni kethia mutumia umwe ta Joshua Ndelepo. Ni mutumia na witha asia na kipindi kina family yake. Kwa huyu Joshua ketheka balawe. Na mufiano ndo wa Joshua kuseisia chuma kithele twanene sia yolwa responsibility ya mother ndino musi. Yes. So peke ndo kimwe kitatia lile alete kwekata kibeti kando na kwenda muome kwenda pyu na ngoya yake yonde mwezi wewe kwenda wende ndwa besa ina wetie wa musesia wito kana pe bwana mo wokion oteta balani abe inye ndisi ndendethesie kibiti chakwa kimbita masito maseo ilango kinenge cash na moki wetha kote mbesa ona keyeua kimbia nuke ni bangite matho liu hotelini lakini yule la kuimbesa akinenge ngili 20 komi ya ona ngale ye muingo yonge wetha kwisawa ni kwatia tuna kwatia nasi hata ni sawa no say muingo yao za pili withina lakini wewe hapa imbesa so pe wendo wako ola muandike Bibliani that wendo ugana kiku ni ndutia akando na kuinyibia bala be mume also kibeti
akando na kwenda nichalete nyibia akando na kwenyibia umundi cia wakwa na witu amutongo TV twalete mana kana kibeti nichailete kuthukumia musi wacho kwa kusubia family chailete wak kuthukuma kisubia kuwak kuthukumia kusubia kwa musi in other words nichailete kabiti ngenda musi usubike usuni wo responsibility ya kibeti kwikia bitini kana musi usubike kisubia necho kisubia Biblia ya kibeti kitumani cho kwa musi na moko kuni jalile kia biti musi uweza with ya family yacho ne ya tumana is your responsibility ya kibeti for example kwa mtumia watu wana bali Biblia mtumia waziwa aina kibeti chui na bali ndo aina pesa anaenda uman musumbi musumbi amwe ya umundi no manana ninyi musumbi asumbi mebina president maybe ona ti president king ona president ko ya na bina so utumia ozu David nundu wa mwito mina muziu kibeti cha sema cha David yake amwembe wa aneni yakuma kwa otumana David yake kabako omonde wa imundu gesa vita na Biblia ya malaika wa ngaino wa mtumia ozu we ozu kibeti cha ichoi family da kibeti nchaili tena kisuso ya musi wacho kithugume Paulo ye Tito Tito ni mwana sawa kuma Paulo yes kana tabia ibeti ngoi tabia isi ya mwika munini si bundesie kusobya musi wasio itumani musi so kibeti ni we responsibility yake yacho kuwaka uzawe ya kina biti kukea family yacho yes is your responsibility ngia kibeti to care the family to care about the husband tiku mala masati maunokete na bewa sati wengi utumia ndana sanwa zwe ona mabula mtoto na bewa kibeti utajulia mbele kwani ni ukule siti negligence ya mundu mei ako kana nsi utasano ite kibeti kilikila bana nsi ye mutwane kwake no Steve mtwano ele makatu yake kibeti so aibo ya mtumia wangu aibo ya kibeti yako ne yako by the way Steve ila tuithi ya mkau unabi wewe aye akano tumia Josh uswe ila tuithi ya mkajo wala yebo yini Jose ila tuithi ya mkajo Jose ba yanza sikati nzibo ebingo kie na none tuyona mkajo Jose tuna ino Jose life lakini kibeti cha Jose ndiye isakona yani Jose ndiye isakona ekire so exitenzio ko kibeti chake chona niki kona wewe ndi Jose ko rani konezi ona yigana sai Mzee wito ndoni sia mtumia wako sia ndoni sia kibeti chako sia ndoni sia siana sia ni sia ukiwendi siana itembuke wewe azima azio no medhayo maitu thatwe ni isiana andu mayona isiana mona ula wailitokea na kibeti nicho kituma na siamusi ija lito ithia na umeme upungufu socks ni pothukanga na socks zingi cia kundu kungi ko ya inside uzi aithia mundu atuikiwa zawe no muvila witha ekite lakini wisi pendu metha ame attached muno na sindu cio ugesethe andu kwenda ku let go ona socks ya tembuka yani we attached very attached to kindu cha ugesethe andu ndasi ndo cia gusethi mwiso wa attachment ni kibeti josa kikavivya na kitho waingi tiko vivya tu chaili to vivya na kitho waingi kikwete kuya ikia na kwa mundu wete wenzao akaambiza kwanza nuzi ni ndaila ya tena unless ena beba ibo yo boka beba na onso kibeti cho josa ezu ya chethia we na attachment na ngwa ya nthini ndembukangu josa kikakemea manyimo ma utweke wa nthini daimoni cia tuikewa inaikemea nena be mundu athi kuona hii Steve pai mundu yona but kana okumani no tona okumana kana bakethu wondo
ibinda imwe bwana omwe ambia twa kisululu na cha mukoria cha twa sulwali puwa amane maana mangu anthini ndo aibonza okay ko kibeti nijo kesiasia ndue kewa kesiasia mwana ubwana uondo na kiona chao wana chethia ba iliu musala wa nikinena ana mutumia etha keina mbesa lakini etha keina mbesa take responsibility na etha isi siacho ni siacha amani nsi anzangula ona nzangula ezu nenge ndio dialia no kindu no dialia lwe kindu baby nda yake yibika ona kya kwata no ile tosisi kila kitemusi akasobia lakini tigwe kandu mu maluke mena thina mu maluka nanza care ate care amane sianzi yako mata bala iko maana basio bala zikao mutumia omwe ambie ndoti ya mukanondo mukande dawo manona siana ona pambas sio bawata no ba pambas mume kuma the word go na muka mutabia mwe ande sindu sio bawa misi mahitaji maingi mundu zino alito manakana kibeti nicho kitumana sia maandiko masi kune ya Proverbs mithali 31 pe kibeti kiandike ba undu kiailete uso ya musi wacho ko ni responsibility ya kibeti kusisia kana musi wacho ni mutumani owaka owaka ni kuthukumia kuthukumia ti lazima uiweane yes kuthukumia ni kupangithia sindu undu ciailete uzakuthia musi wasobika yes na yuni tulika ba kwa asiana metuki o kwa metuki ilando matwana wasethia tasi mundu mwana kala bandu tofauti na ke mundu ngene kala bandu tofauti na ne matwana tasi ni ekatoto mejose tasi jose kala masako na atwa mundu kala mutito andi matwana kai kibeti chuki na kithukuma mutito andi kini dikuwa kuma sako mekalei ibu babita wata musesia wakwa nitegemea sindu kadhaa na ndo wambe kibeti chumwa atwana kana mutumio su atwana no la we free no la we free on them kwetwa thukuma ethan mathukumite ni utegemea we ula more involving kana ula ukwatanitio longi muno kwe ungi nundu kwi mawea like weekend kwi andu matathukuma weekend lakini kwi mundu weza kwithia weekend on there we yani like for example mundu thukuma supermarket mundu zua thukuma methna yombe methna yake ya off maybe mwei ni mwathoma kanele so na be ungo thukuma obisini wakatandatu na wakachuma every mwatwana na mundu umwe na muitia oya ola we free ni waileta osisia atembele olote free ni mwatwana na mweka kutembeleana yuni ibinda ya utwana boss mbingi ni munenga off like mwe yomwe mundu aye bange boss mbingi na after mwam mina ibanga ni mwetha mwesi yukuma yutukekala ata kwa ula we free kila weekend no okay yes kauti ti lazima mwa ache uya kwa mandha uya kuunga liko ti lazima ni utegemea uya ni wa muthemba iba nundu ndu isautia pala we kweti uyo kekala iba thini number 2 etha munkibeti kana muume me apart muthemba ucio on them we yani ni mucia cia uya we na uito we anata peke ndo mwongela ndu be mawea like for example mundu niwe egete kibanda chamboka kana we ya light utono thamia usino athami cio kula kwi ulongi then usino athami kana mundu ndeleba yandikite maybe etwa mota kana etwa tukutuku kana etwa ongale we yandikite no uzizie route kana okasisia muno route kana no change route to yankalesu kana wete ando makupa umaunye baya we yani kana umakolie ndo weka number 3 mutumia kana kibeti ni mwatwana akilo mwe basa ni mukasisia kana no mumande transfer umwe kana no amande transfer ulonge yakoka bakubi kulingana na nature ya wea yes aya nikana yitu sio kaba kwa siana mwatwania mutasiana na mwa kama kwa tasiana yes ukilawa ile ula ubeche mbeno no mutwanite kana nisiana
moya na ciana nyothe Steve uko kuli uko tesio msezia wakwa musungwa isie ndanenga nendimo first come first served This is principle ya thayo kila choka chambe kende yao kiondumetwe chambe nona aciana ila cioka number 1 classini na busy Steve kana waka number 1 kana waka ya ona nilia school ayo mwewe jeja wako mtumia mwewe no bezi anatia atalawa na school si atanizia na maono pamba otalwa makusia twagambia kweti top 10 bottom 10 ela nguga ndio bottom up kana bottom 10 na mea mdembo bottom 10 matalawa na mayona tabesa wadi maibo na mwingi muno mbolo la yo kawa mbolo and then bayoka you the top 10 siana sioka itina matwani priority yambe ni kibeti ni mueme alamu soma Biblia ela Adamu we mekie naye na mukanondo onde mekie naye malungwa mondane wa Eden Adam ni wosie muka na ama na muka masia siana sie oketina na netu kona siana sina maisha masio yonekana Adam nake na muka na maisha mamo nundu siana sionekana sidi kunya nthembo Abraham ni wendete muka kwa kibeti na mutumia mwatwana endanai siana sikita kana ikamutia siana sikose patia mwendo wako yes wakati mbose musesi asiata yes wende na tumani wako mukubi kwesela ile itatu kenda mu itano waite high director mwema akwete pastor niweza wisunge makulu nesa mwithito mwivata muno kwito tamba ya mukamba ongera muno pastor nondu umasia utawa waku kila mundu akaelewa vyo na kumwe makula sema kulu nesa ondu vailete ne Silvia Mwikali saika Nairobi. Thank you Mwikali, thank you. Mutongo TV mukwete nesa wena pastor niki aume matwa iveti mbingi na ngai ombie kiveti kimwe ni Agnes Kuma Matongolo. Kawiga seo. Kawingo songe. Musa ise mwendo ende na otumani waku mukubi kwesela ile itatu kenda yo muitano netugitha ende tuna pastor tibetelo otumani waku nikenda ende wise netwa osunge. Iveti mbingi. Nangai ombie okiveti kimwe. Ale da mombe ye Esther Eve Neverlini Andonge ya Eve Neverlini mazito ala mutawa Evelyn congratulations ni matene mundu me atwa ibeti mbinge nundu mundu ni wekie na imundani wa Eden mubango wangai wambe wa mundu me atwa kibeti kimwe nundu ombe ye mundu me kibeti kimwe na yu ela mundu wekie nai ngai ebetanga mundu me wasa kwithia no wika choices yake atena kanzo ya ngai ate ubebe wa nengai mundu wonde wa mulekelia batenga ine wika na imbingi mono na tiemwe nejo kuti mundu me otwa ibeti mbingi ibeti mbingi si atwa sia tene si atwa wa na itumi itatu kitumi chambe kuonania ngai ebeta munduni undu mundu wika ame kwa mingi that is one number 2 kuonania utianio watene ke Bibiliani utianio watene ni kana twaina makusukusu maingi no ngai watu nengie lelo wathayo utianio mweo Yesu wa makulia no masoma kuma mambioni mathayo 19 kana ngai ombia mundu me amundu muka na ele makatuika kindu kimwe kuonania utianio muku ni utianio wa kusukusu mundu eka undu kwenda utianio mweu we atia mutalatala wa Yehova na uno uwa utange wilie mundu ate mutange no weke maundu maku nduenda lakini wamino tange wasa Yesu ta Bwana Bwana ni mbosi ni master ni woka unenga emea ti undu ukwenda ni jikuti muona yu mundu we mutange wa ile totwaki betikimwe yes undu wa katatu tene andu matwa ibeti mbingi nundu wa mila
na desturi azuti andu atangi ama yesi mubango zuangai mubango wangai umanika ni mundu kwenda ngai wa mina enda ngai no mana undu kwenda na ndwekana na ibeti bingi ndo twakemwe nundu chitha akionania Yesu ne kanisa by the way mitwana yonde itha no bisa we kanisa na Yesu undu Yesu uwa kwesia mutwa wake na no umwe we nundu rapje ketha yaku okay kwa tene andu mate ya mila na mila imwe mutumia moto alizile ngaleni imwe matatu na ambe ya angulie ne mumia ne mutumia ambizia basa bia bana ke mwana tutumie ndo mwe ko twe motumia ndo ya ko de bana natumia ndo ngwata oiba angulie wibetiziana ya na mwe ne kiveti kimwe tena twanye mwe na alozi ambia we no need yongela kingi zeno mbazia kwanza neza hivi we mukuona ambia ka so ambia atu ibeti tatu atwanie ni kwitha aina male mbinge ya itheka ni muku nundu ambie miaka 90 na ile okay ambia atu ibeti su nundu ai male mbinge itheka imwe koma ekayana na 42 ngale ya koma na ngale nge ya mboni ambie kambinge ni miongo ina na kendo na bala twaendete na bakola kuthini ambia pau kamiongo kenda so as bea ithe kaisu cionthe ya itonwa kibeti kimwe atwa kaia ngalimwe ni kenda ile kasi yake amale yake sopewe akiutio sawa kiuti sawa no wandike athukumi uzi no mundu wigite bitita mundu na asia kindu chambe mundu ula waotie ngai ba mundu ane widen no egie mikwa eka undu kwenda nundu ndai na kanso ya ngai utumio aite kanso ya ngai no wiyitite kanso yosie weta ngai no kutethesia na nzie mwe ya usubia mali wosa asionde ukasiekia katika andu masiaisia masiaisia wambe ni wakili kana andu matona kusubia kemiao namba 2 ndo andika athukumi kuna ndo ikia chengo ti lazima ndo akibeti okay you truly gava kwa responsibility asante masiaisia wakwa responsibility ya mbe siana bala siabika nundu siukie siethe andu ele mekala maisha mo obuya wongwa ne kibeti uya wa pai ndo mangeta ikuongela value aye siana sikita au kauso ye siana ma skeleton niebo no wonie yobu siana siake siakwe sionthe lakini mukanda akwe ti bandika na mukai wakwi bandike to kana siana siakwe mukai ye yobu manga yukwe lakini yobu wasongie mukanga kaina musongie ya mwi wane nataka atumani ma Yerusalemu ta umwe wakati wa ala kamwanza atumani Bajikana. Aye, no kama Yerusalemu. Ndi ni wangu sana wazo angema atumani ma yao. Bayo kama yo atumani ma Yerusalemu kwa imekwa. Kwa hiyo ndo atumani. Kwa hiyo ndo atumani wengi. Ona munde meokwa. Ezu ya yo ndimo. So nundu ciana cio kisi ya muciai cia ya Steve na Moka. Why? Okay. Ndio nenga kibeti muno. Na kana kambe. Nenge yunda ni amako nenge na ndrene ya kusu family. Nanya ni na family. Msezi wa kwa no ngina niche ma. Aye ndo nenge family ama na family. Alright, Joseph tu. Joseph tu amko na muno tutumia maloko. Maloko. Ose. Joseph bado. Okay. Maloko. Ni kwitha ciana ciukie kambe kethi ya mwaloko na muka kwanza kanino akayesi mayunyangu akayokwati responsibility ya mbe mwana wailete kwitha kuma kwaka kwa asia imake ni kindu kita respect ndaya ndaya ni very broad yona nasiata ni nene yona nasiata respect yona nasia ni kwitha we humble before your elder
kwitha we wenyibetie pala peula okwe either ni musei waku kana u respect number 2 yona nasia kana nye ni ungu yako number 3 ni nue ngotegemete muno ni ngo value ni na gutwe complete whatever ni nditona is your respect yes yuko siana mwabi kapala pe asiai kendo chambe mwana wonde balawe nenga asiai makundaya na ne kwatia nicho onduambe Paulo atabisi siana inywe siana tayai au na mwenyu nundu ozu niwe wa muya wambe wena watho kutai ku respect izu ni condition ni lasima mwana wambe taya musei wako ona ili hata na yui ningwati kuwe sijui spesi ana ikwati ko siana sia matuko ndi spesi siana sia matuko angi wewe asiana sia matuko sia tene wewe asina respect na ila siko sia matuko asina respect kila kitu anakuwa kwa kichangete nicho kindu chambe kindu kichangete ni asia ni asia hata peba ndo ni nai sometimes back aneno na musie yo kana ndo kuna yandu ingi na asia ingi o kana mwitu wake ekite kanyasa kakube kabwana ta sulwale wa ndeni na stalking ni mwitu munene byo aina ina inya na hii my dress my choice baigi ngeta wa my dress my choice azuni ekimana makomanie men justify na ina nikilia aininya ndwiki ya mundu niyo wiki ndwe psyche ya methana on the stiff ndwe kalatha yo wako andu ala mwezi la sia kana mwe kalatha yo wenyu mwikita ikenga Biblia Paulo atabisie ko ya Korintho amea inywe mwebalua usomeka kana usomawa ni andu onthe balua wandika tuwe withawe yandike withawe wandike oloko yusoma wa muka Steve ndwikala thayo wako wikala mathayo atatu wambe nundu wa Ngai Paulo yasia kwikala kwakwa ni Kristo wa keli kando nawe ni kisia ochako kila kioka generation ila wetia siana siaku umundi ndo thukomea ambition komea nikina nenda ko yangimani wese wesa nikenda weane okomae molike boy mwana wonde watu a school omuto a school nikenda ayana tueka help kwa siana siake generation yake no wanaona president atindi ya kwasia nyinyi vijana someni ninywe asiaima future days to come ninywe to siaise so wekala tha yo generation yokete ino ni president asia kilo kweka umuntu kitona ima kitena impact kwandu but kisia ochokete miaka yokete kada kina impact for example lelo kwa Mombasa road okateithia ciana andu aingi and it is kiuka wikaguo pot whatever ndui kala thayo wako wikala thayo wa generation yokite undu wa katatu thayo la wamuka kwacha umalokite itha wisi wikala thayo wa andu angi we palua usometwe na andu onthe ngwai wikiye nikenda andu makuona mone we smart ndui sa yona we smart nikina we comfortable we mukunike we sawa kinyozi ajinyoi ananona ama yenza kinyozi mwambie nye wewe yenza lakini amwe my friend kinyozi ajinyoi na ino kule asima tono changia hata kwetha siana itena respect musie kendo chambe achangia ni kwa maupundisia maadili alama hilo kwa hiyo kwa mautandika kwa mwana ki nikosa ki sawa kulingana number 1 na Ngai ni responsibility ya musiei kwa mwana zie ni ya Ngai mwikiloti wa Ngai weke ata mundu wena onde ni ta mundu mubuku weke ata malaya nuzizi ayenda ona nyamwe weka kina
ke makosa waumana satani ni waumana tena nona ato yeguna twisole wa satani muthuku muno kaza kuya tukite utuku wikile wanilikana ukekunza neza ukaza kuya kana kaenda umana kakalikana satani irresponsibility so musieni watu asie yenge mama utumasiana ya respect ni kule pastor hii wewe asi muno asi la matetha na ungai muno amathetha me makanisa ni matetha me kanisa ni muno nimona asi na sio muno kwewe na or sometimes kuona nimwe asi na sio siende nesa isi yetu nesa lakini ni wa kinene cha meya kwa pastor ukese isi na sia pastor you nesio sieki atisia na nkie ukese they are on a then that was statistics where their percentage nene asi na sia pastor sienda hote na kwanza siza kanya mondo angi mosana muno tena wewe still kawika wrong but ndiye ndo nene ya pastors muno but keka ni na forum ya pastors itu kaze patrasi and wala me religious wena point no kweli and I wish keka pastors on the ngoma ni wanga matabia secret kitumi kela siana sia pastors si da si ndoku ti kwetha ni bathugu they tumi kaga lakini ngewesi no kuiho no hold water ene yawe pyo ne yawe thatha siana ibuka apyo ni sia pastors atwika lebi atwika andu mak mikwa ona meana byo kaza kuthia maika la family ni sia pastor anyuma bangi alama kosi ya thina sia pastor wathomo na atana sia pastor mwena skale ma CID mwana another yesimu na kaye na yaoya na bishop poza with the na na kita intervene mabuka siana sia pastors silika ubukuni kindu chambe Steve na musiaisia wakwa ndawe mutuko miangai palawe nondo wa ti kwa mboya ti kwa anything lakini pastors aingi my role model kwa family sio kila me utafanya kuhusu family ti exercise tiko mayona sia isiana example na komaya kwa yasiana na nzia ilamba hilo medha mem maitafanya ke lakini moyene maina ekaladha yusu thame asia enda maina enda yes number 2 maidha na time binge na family medha time na kanisa maombi boya nundu wa kanisa nundu wa family ingi revival crusade maidha na time na family nduza with the family ne ya yote nundu ondo wa spend sambinge na kindu ni woke mana tulani ya kila muthenya yes number 3 kitumikila with the asia na sia pastors ni sia kando na kwitha na time kando na kwitha na whatever muthu ko miangai na hii siana siake na hii family ndaitabasia npa nipa in other words nda differentiate kanisa na nyumba kwake kwa kutia haleluya kwa singina wewe ni na kenyasa ndiko namba no na siana wewe monoyi kwanza engulika na kona namba no na ndiye sani sani ya to crips ola wadha ni wako saka crips kamwe kuna kumaanisha hii pauti kanisani mujirika woka buga iti mapasta mboye ndise maimo mokela ndise na akili ndio tana konwa ndise mweme wa wanzembania buge kwakwa buge nomba puti haleluya puti haleluya okethia kwakwa ni na munzio za kwethia abu ni ta military zone pai muchezo kuni nomba nani kanati kale vumo noi na wa mwiso dembo ata sia pastors bingi siana ngika nundu andembo ata dembo bingi ile yuma kanisani na dembo almost yonde ni attached na beba na ibe bandeni
aingi metha mai exchange mathina mo aingi maitha ni nthembo tu maandiko macia kuni ya asumbi wa keli kimu cha katatu aime ngolea thantatu kothea pe musumbi umwe atatie kawaima atsaskale maimwa au nyamana eta nthembo nthembo isu ya unyota mwana ye ukayume kwata ina beba nthini while it either way careful mono ta pastor kusu nthembo ndoka tumie nthembo nai na yini ata weze kwithia ku ni weyanda tuiye na nthembo ata pastor umwe na endie crusade bando sia nye undu mumbe nau nye konda kwa mania Yesu kiatu kini gite changiliana ya we tio thogu but ndokolwe pau nibo numba ya eli ya theleile nthemboni nundu andu maita nthembo siana sia eli katumia nai nthembo sensitive muno kwa ile tometumia ata nthembo ya ile toko na wiola wayo kulingana kanisa undu mekete for example ndaba cia pastor saingi siri imwe ya utumia nthembo pastor wanengwa kila unengwa ni kanisa ambao umisia mbesa isu wanengwa sumisia nthembo nthembo umi nthembo nenge na isi akwi tibeza ndo anengwa etha kanisa wanenga ngilie 10 umisia ngilie isu 10 nthembo ne sensitive muno nikina no boka uma nthembo kila muthenya kindu chonthe wakwata kiwathimo kana keumo kindu chonthe wakwata kibeba and especially since yaku ana no gikukilia na kauthese Samson akwata bina either no mukilia kana muthese Daudi akwata bina wako kuna Goliath ni either okele kana the chonthe wakwata na mbesa either sikusovia kana si umine si umesie nthembo nthembo ni nena nthembo ibina so with our cover number 2 kilungu cha 10 pastor saingi maisi kunya kilungu cha 10 na imba si iwe zote labo kilungu ndio sasa ndo bingi je 10 ni 10% edawe na zilingi yana no zilingi zana 10 na yubu ngilisi 10 umi nthembo umi ngilionge wa kilungu cha 10 umi mubea ni ukutegemea undu wendo na ngai umi siawa yo tegemea undu weze na ngai kisa thela ona igathela ngai no kone ngai na isingi wisio ka umio withel no isi mundu wendo na ngai na ndatalanga lama you pastors siana sia pastors bingi ithokia utumio mwe ambia emio tangewa ni kwitha indo na mundu mwe wa ngai na nthembo ya kila sia ya umwa akamwita une wake makayunywa na akamwia thibumbuti neti na usizie siumiwe ziana mbesa cia muthembo su ni atare muno wethe anthembo yumetwe kanisani ndoza ndo ya ziana kwa mbothi kwa thomo katewe weko tulonzela kana kanini ona ndo nakulie nthembo ya chao paimbesa yuma kwa kanisani itena beba andu aingi mauma cia katikati ya mathina mo ngaindilikane ndina wea na ndukathowe kana ndukathowe mukate kana no waili tothoa but agisha ne weka sindila right kindu chambe agisha in thembo nundu kila kanisa we management ni la right no ona pasa saingi mozi yoga sa kwethe pesa isio sionde of which tiro but beo maundu ange maili to kuna pesa isu ona ange ona pesa cia umwa ukaiwa no 90 atha wa ngale nayo nasio no 90 eka mutumia mwana ambie wena wakie unya kanisani kwa amugile niki ambia taumisie to thoeke wanza toka twethia waikendo akaundini wona wa mina ikasinula right no kone sindusu but not kosa na kuikweka ki ni makosa muno bina imo twanje crusade bando ni unenga life example na mutumia umwe tia nthembo asia nthembo ni ya destiny yaku na andu maunya nundu mundu ndai maunya andu kuneka na asia ukana mabia 5 ma torch kana aye kote ma ukima Goliath asio ma kwana Goliath tiala mai na David 5 akile bia na ngili
aila siokiwe nundu tiro ni sawa kulingana na ubugani ila mando maetie na asia uwete atano maku na atano ni na mama thabauni ninga kulia ngai na mama kaunga measu ange atano no kama maku atano na boya wethi na momomba ila twa kuyo kusia nuzima meki wacho ndone kinene muno agiambuti ngale netina twathi zia ne yosa kila chondwa kuluma ndi maviazi amulende wakaniata pasta ko echangolia thiwene agulumania lote na mwekio evange agulumania echa mai mavia kana mai msembe mavia aye kile bia nengili so waete mavia 5 waeta ingili 5 baba akaboya mavia maku na akosa pesa ukathi na ndo munenge alangi 5 mavia oyu munenga mavia ala mavia mbene mavia woka mavia 10 atano maku na 5 yes lakini ngili 5 na yeye echa mavia lakini haya pesa conference yesu nye na tabanizie kuhusu mwekeo igia na ndo mai maunya thembo ndo ando no mendo tume wao ando meme no na tabanizie kuhusu mwekeo gia bala mngatale lwa ulonga ana male umendembo male ile na you mavia we expect ama me kwata nusi ando ya madhabauni anene na ngai lakini echa thembo isu bezeta isu no kwananga mituki muno nundu metho imando by the way mbesa ibeba ano wonie kindu kila chaumiwe madhabauni mundu wa mbe womisye thembo ne Kaini na Abeli ngai ni wokie after ibinda yasa muno ate unena kuma mundu apitia ngai na nena mituki kwa bindi ciki lakini la wonie thembo wokie na azia thembo ila ya mwendesia thembo sensitive muno sensitive nini okulia peka video kana atembete ku mitandaoni kasiti ningovinia pesa na wewe ai we ningukuna kuna ai we ngukuna kuna ikikisa ubikwa be kwata tiana hizi zidao siaito right council siaito right council even though bala besiana bonde musesi wakwa maya mano twana tu thao kai mwena na ozo not women ezu no kawaida ya kuyana because we kana kewa ni musi ngukuna kai mwe kuna ngukuna kuna yu musi yusu na ndesi responsibility yake ni twist ningwesa unena pa usiana netina responsibility ya father na mother collective kate ya siana sio so uzino musi yote serious na thayo mandiko ni clear mwanola wabitia undisciplined we no nenga wa discipline baitha ko negotiate no tandika ona biblia ya ngaiwe mwene ise mwanola nendete nini mukana sia ko withia ni musi wemete ukona musiai ni wote serious na thayo munzi ndo separate na siana siana sia ile take alarawa munzi we bakubi ndo munzi ti wa ukona omwana no wa mutabia ebetio mundu ombe twanga indaiwe ala isi pate punishment ano woni Adam anengwa punishment nikenda idie twikale no lungalu twikose for granted ngai na pepa ndo pepa niwa wako na kana muno nikato noso ya kukunokeza kama na hiyo na kata niko kunona Twitter ni sei noto no kuna kana kese the ona discipline ne athala ukese the ona yika kese the na discipline kese the na respect ne patoneka and especially ukonote na kitumi number 2 ukono utewago owono mwana wa maleja abaluja ikombe wa maleja egaki wa maleja ona nduna mukulia ikombe kikiti oponoka kana kikiata kikombe kwikiwata akwelesie ukethia mwana ona kekanue wetho obalokilie so musiesia wakwa musiaine waileto sisia yibitio yalikelaba ni chau ona muzoile izie kosa si kosa kurudia kosa ndio kosa kwa musiesia no waileto sisia yo mwana eko uniki eko pea si iweza akwethia zani abaloka akuna mwana ngundi Karo zionu musiesia kwasi yes utumani wa gwesila ili itachokende mu itano wasitie mutongo TV to mukwete na sana ya pastor Adhi muno ikulyo mutavania ne wailitwe
ni kwikia ngwa nguvi vyo ni walite mutavania kana ni walite kwikia ngwa nguvi vyo pe musesi ongea kuliti mandiko mane bale alawi unao eta ne bale eta wa nabale tutonyo medhi aba pastor wena ivetile na witangi wanaotiana na kimwe aya na kwatie kuliambe wewe kuliti kana ni walite kwikia ngwa nguvi ukotavyo wiki ngwanesa we no ekingwa nguvi nondo ne muka wa mwethi ni Agnes Tala matongulo na mwani witu va studio ni mkwete nesa va mathunzini very great advices ni boni ni movea muno aya pe osio vasiti pastor we na ivetile ukatangiwa ni nakuleso tiwa ni wanguleso we na okay mwani witu tumukwete nesa mutongo TV kulia kwa pasa ne mundume muka utasia mume mwanya wa na mwanya wa kutona ni Agnes Kuma matongolo kwasonge makolesa musesi wakwa kindu chambe kuhusu kuhusu story ya Nabal Nabali twasia Nabali kana twasia no niwe umwezi nabale etipote gimamali magua sa gundo atamoka twasia Nabal ekule yiba kasome esu ibukune ya Samuel wa Mbe kilungu cha 25 Samuel wa Mbe kilungu cha 25 hivyo some musali wa Mbe kuthea ginamweso Biblia wenda au kamisoma chapter kima ikenda welewe story kola ya mbezi ino kwate story ekiata in brief Nabal ai mume wa mundu mukaweta wa Abigail na ai mudhui muno na atwaite kibeti chana ke pyo nondo mbesa ndisieta hasi nduzeo Steve Diaz no na hasi nduzeo no twadito kazio mbesa izio muno mbesa izio mbesa no kwake ozumbi ula kwenda msasa kwa okay o atwaite kibeti kisio na akaingi na mbesa maidhwana maidhwana na tiombe of course yalite idho onde mbesa tindoko lakini no wendi wa mbesa love of money ni omudo so Nabal atwaite kibeti cheta wa Abigail na ne wa umasia uya wa malondu ndeka maundu maingi ai muthui na mwana David ya ikaone na atuma na mikate nondo kwa ainanza na ndo make musumbe na Nabal asia David ndanenga David kama na kanini muno ndio mutambo atambwa Saulo okay na maundu wange maingi na David ya wo asia Nabal atagwe kana mutwe sio idho mutwe ndo ikoma kwake mutwe pamwe familia yake so ila muka wa atabi ondo mume wa atongea asemba akakoma na David maumeto kauni amwe amaike amwe wakwa nondo Daudi manje masinda na mboka imokite mukasemba mkomana aitane musi wake na nivo weye kia mume wakwa anenie kuma kwa tumanu wake na wanda rosi mwanda wa inie wathi mume wangu ni mujinga so Abigail ai mui na David aseke kabako utumiosu na familia yako ndia bela ingi kato sisi ende makole swangi yes ikulio ya Kelly pastor muka pastor kana wale teke yangu ngubi pastor mundu muka kana ma koletie wene muka mwethi na ndena issue no kana nawe kiongwela kwenda ingiona muka mwethi muka pastor no wiki ngwela ikwenda kulingana na osiano wako na ngai but nundu we palua usomwa na nduonde Biblia ni yaite kana ikiai modestly na kiasi ikiai ngwa na kiasi ndiketha indasa muno ndiketha ingubi na of course iketha indasa muno no sawa akani nene kukangwa briefly ngwa ibeba ngwa sio ndesi lakini chonde kibeba Steve ngwa si ibeba na ndo mana niwo ula mundu mukaizie na kwata ngwa ya Yesu ningupoa mosie mata Yosefu mwinda imane na mosa ngwa mami kistikisia ndakame matwa yeve ngeve akwatela ngwa na ya mono uzune Yakobo ngwa ibeba ni da ona umundi pengwa umi ona ukazi ndi bona une ngwe bwana la Jose ngaza kweli wene Jose ona atepo ngwa ibeba so weke ngwa ngube
pepe ba wawo we kianesa pepe ba was smart we are no that smart mono especially pepe undu ni kia machaini ukasawithi anikita manyasa na ekobila yekete kwenye basi azoko teikai azonda atua no ibesi no mazama zemere munai kwa risi mapolo ya ngo kibeti echailete mukapasta ekengwa nesa smart na smart nzeo kwika mwe kwika mamudha pe mamudha ana mebina mamundu muka in fact atano maandikitwa bibliani nondo amazandi mawe ningoweta ngaweta maybe Mr. later emudha yambe ni koya headquarters okay no kwa tiende na mtito kwa inosie ila central kila ona mosisi no wose emudha ya keli ni nondo in fact biblia itie umalaya we bunondoni okay emudha ya katatu ni metho na ndia cia umabuyeke lakini yake ya kiasi pe ndo mabakana cia ogaza kwethia usisia wewe watelema simtito kwatia we ne mudha ya katatu ni kanywa kanywa azima bigamea na rende tiana atinana ne mudha ya katano ni umwe wonde muno ko down ko backwards thank you no kwata cia thank you so mundu mukozu ekiengwanesa ikulio ya katatu kana mundu watange onolete kutia kibeti kimwe as long as ni kibeti chako na watu iye ndikuyo kitie ukathie tune niki dwe sauti ya kibeti watu iye wena ile dwe sauti ya but etha we mutange ndokatie ndokatwa ibetile na etha watu aniote mutange na etha watu aniote na utemutangie na ine waekeiwe lakini etubi consequences ya na ino kuya no webe ya ibedizu wetunza byo na etha we mutangie na wese the auto iye na you wabanga no kwenda kusio kaingi etha we mutangie na wabakiselidika na wetha na iwe ndo sio kaingi uzino mundu te serious mana tubia na ine gekwo ayo ndonge aye ningi ndo etha we remorseful you know wa mosio kayu kwa Yesu neza na we na ile tayari we unatwa kingi we unatwa tio kulioyu we unatwa na wasiokea Yesu ndo isa kweka sindu malaile etha no twanie na nongi na uthina kibeti kiu na no wona ona ngainda tembelea Balamu ngainda tembelea andu waingi bibiliani mayona makosokoso David ona ndanenwe ngai ayona ibeti mbinge ibeti mbingi ziona nzi autia ni omuko mundu teno siana na ngai mutesi nesa miamulo ya ngai ngai utamunenge direction but wa mino tangewa izu ni consequences nongina okwe for example wa imwiki wa nae na wakwato wa muthelo wa tangewa ngai no wozi kana kama kobosia na no uno kwa yes na tia ngai no wozi na gwetha watangewa no izu ni consequences ya kila weki na ngina ukekue uthina chongi na mweso pe kulengi kana wakule meana yela ingine netayola okay na YouTube nondo no masani masemba muno tumi nai siana pe mundu newe yashika na siana si realize yaka na thani kibeti ethani nyake ni kibeti cha mundu ethani ethe yake ni mumea mundu no kwethe siana nenga siana asi more responsibility muno ukese se ko expect a lot muno ikolwa kana kibeti ki ni girlfriend ya mundu kana kibeti ki ni muka mundu siana yeka makosa ni zile attach muno pio nondo mwana tayo wake asiaisia musiai whether we muka mundu kana mume amundu izuti business ya siana nuwe waileta itabia tokeka ke na ke kana ke musiai eleto nenga siana direction izu responsibility ngitu so nena but siana zieleto mana kana muka mundu tiko nenga we amuno ke sethe no ndo na sasia we wa kwetha we muka mundu izu pai mwana nenga musiai responsibility bitite ila ya mwana musini we wailete kuweta family yake ikalawata and by the way mwana oka ina family oka akethia mwendese maisha fala wa mwithila ndipo woselela akethia mumana
akauma nabyo akethia mu kita ako kitapyo kamwe nethie kayasi kayitabya tonge ai dadi yangu anaoshanga masufuria inang'ara no ni mundu munene ku serikali nitara kusisia kana pe ula utumani we ungine ni kana tumine cha kwa pasta mundu memukata atasia ekulete kana kwa metuke pyo ndo masane madala mundu mukota sia mundu memuka utasia ni walete kutwana ingi na akiwa kulete pasta umete bandu beta wata na kana twale topa kailo muona metholangi mundu mukota sia munatwa ungi metholangi pasta umete metholangi na ilomo ni sawa ni wanake lakini kia kiasi na ndweza gwethia no endesya family yaku mweme wetha no sawa sawa tuthibangi etha kibetikeisia ikalainde munenanye pesa adoption ya ciana kana chetikila no utwane etha ndwe mutangie etha we mutangie we mesia ngina Yesu wake no kionenge sister wake kana basta boye no kionenge sister wake usiekana ni makosa mundu akatie nyene theosa mukana lakini Biblia no chekeka ijekige mbona Isaka mukandasi ana amuboya umutumia thio boya abalamu ndanengiwe mundu wa nyumba na niwo wona tusumbuka muno ndu asiana uko uzi wa mundu wa nyumba pasta umete bala numire asi akolio nye bala numite bandu beta matu my father umite matu and beta Sofia but Kalata na River County where you Kalata na River my father Kalata River County where you but my father and aye nye ne kala masako Machakos Machakos town no to na isa khati kwa takingi okonzi yani ai